Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanya. Reng opinyon na rin bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, nakatamo pong kakuswelo keti Pampanga. Manyaman po mo naman po, lakwas nge, king makaniting oras, uli pong atin tamong pamitalamita. King Amanong si Swan. Baliw po kabalen, ako pong diling ini, king kaya katamong programa. Bewi ana na akong Jody. Ne? Likwa na akong dili uling napon po. Makalive ko, inya ngeni, nga na ako pa mong dili at inya po nga era pa na obra kay nga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, bisaman ala ko pong boses, ako po ring mapatlod, yung kaya katamong oras ning pamitalamitam, King Amanong si Swan. Naanano kayo po kanyan, nung magto kayo, magsiesta kayo, o nung makipagtalamitam kayo kareng siping bale. Nuko, po pabren, na eda kayo kayabe, mag-comment kayo, nepo, mag-shout out kayo, bang balumina, at so kayo ken, kayabe da kayo uling, live na live tampo keng channel 36, ne, kareng po maka FB, munta kayo, bukla iya po kaya kayong telebisyon, ne, ayal ben nyo kaya po, pero nung pidaladalaya po yung gadget yun, at ating kayong data, ating kayong wifi, live taon po kayong Facebook, ampo po kayong YouTube account, ning CLTV 36. Nano pata kabalan ibiyami kaya kayo, ing balitang mga palyari, kaya tilabod Kapampangan. Nano pata, ing Amanong si Swan, ang papuing kulto Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, ang papong pagmasabalan, ngening Aldona po ning Webis. 14 na po ning Disyembre, no ko. Akalusa, kapit nata na po yung banwa, yung bulan. Ana pong kabilis talaga, yung panahon. Palapit na mo naman po, kaya katamong pakantabayan ng Giant Lantern Festival. Nung Marakala detalye po yung buri yung abalo, later po. Kayo tatabili, kaya katamong pamitalamitam. O, kempami katago na ini kabalen, lawan tapa, nino kaya, reng mag-share o mag-message para po karembida tamong ening Aldo, reng kaya katampong mag-birthday. O yan po, happy birthday kang Miss Angela Di Matuwin, Kalaguna po nga Miss Angela, king kayang gayak, lakwas na po siguro ngening aldoning kayang kebaitan, mas lalo yang mag-bloom. Inya Miss Angela, sana rin kaya kang birthday wishes, ang mga santing at mayap, ay pagkaloob na ning kaya katamong indung mayupaya. King, paami katago na ini kabalen, balo ko ika yung
fan na ning CLTV 36 ne. Akakitiya po itang kakatamong po sa question of the week ne. Makyabe kayo po, makibat kayo bakan balumi, ingke kayong pilubluban. Ay ni po ingke katamong kutangening paruminggo ngay ni. Noong midinan kang paruminggong bakasyon, ngening Disyembre kanya manayata, nano ing buri mong kawan. Horo? Mituli dya pa sanang Pasko yan o bayong banwa, lakwas kayong dakalaisip, buring gawan ngeni pong Disyembre. I-comment ye po na nung kayo po may kapag-comment paketang kaya katamong posted question. Malyari yun naman pong i-comment kaya kaya katamong live. Bakan basa ke right this moment ne po. O ngeni naman, punta lang na rin kaya katamong balitang balen. Balita po, Keti, Labot Kapampangan. At na po king 99% ing kapag sadyang gagawan dareng manibala king peka makulit at peka masayang bengi king Pampanga. O baka po king mabilog Pilipinas at mabilog yato yapin po ing Giant Lantern Festival. Bukod pa kaniti, masaya pa ring balita, ring manibala po king selebrasyon na ini, magiyak anong mas inclusive ing ligligang parul ngening banwa. Pakiramdaman tayo po ing report. Ing December 16 namo, ing pananayon. Iniing pagmaragol daring manibala at mani muna king peka antabayan ng kaganapan kay king Labot Kapampangan, ing Giant Lantern Festival. 3 days bayo ing ligligang parul, 99% na makasadya ing ega na gana. Manibat king program, venue at syempre, ring bida king bengi ngayta, ring Giant Lanterns. Lawe ako ready na kasi gana-gana naman institutionalized na. Bari ko sabihan, banwa-banwa, deng local government unit, ang poret ang private sector, kaya beta mo, kasanayan da na ini. At ini, pane naman itang lessons learned from last year, observations, recommendations, yan namang i-address na naman itang present committee. Kanya, pane yang mag-improve, pane sabihan ta na, detang taong mamahala at lang institutional memory nung nano itang masanting amilyari last year at pwede pang gawan ngeni to improve. Agpangkang Sonia P. Soto ang chairperson ng Giant Lantern Festival 2023 at presidente at general manager ng CLTV 36 at inlamo namang makasadyang masanting ang incident management plan. King makanining pamikatagun, mamandar mo naman kano yung pangareliyosa rin kabalen, bang manyawad gabi para king tagumpela ng event. Detang anticipated na problema from natural disasters to man-made disasters, considered no reta. Pero siyempre atin tamong certain level of religiosity also na itang Kapampangan, meg-ale na lang ebon. So baka nita kan Santa Clara baka itang Bagyo, Uran, alidatang at banwa-banwa naman na ing wish tamo gagrant na. Muran saguli mo kay ba't mag-continue na naman yung festival. Samantala, metong pa karang improvement sa ipatupad na ng GLF 2023 Executive Committee ing mas inclusive aktibidad. Pinaka-importanteng dealing aspeto na ng festival, itang social inclusivity. Only 1,000 seats will be provided only for the guests, meaning the guests of the judges, the guests of the city officials, from the national government to the provincial government to regional government offices to the local government unit, including the city officials, meaning up to the department heads, probably division level, makanyan, execom guests, lantern makers, families, ang poparetang families na rin, barangay captains. And there are seats to be provided for the elderly and the PWDs. But of course, these again are on a first come, first serve basis.
Megpasalamat naman ni City of San Fernando Mayor Vilma Kaluwag karing manalakaran kambe ang lokal na kapanibalaan para king ligligang parol. Never-ending thank you. Dakala salamat karela kasi pro bono lamo rugo, alano mang sweldo ken talagang love for our San Fernando ne. Love mo talaga ken kultura tamo. Lugod ken kultura niya chula ken sasaupla na alalang sweldo kasi pabi ka lugod at bakit ta ma-preserve yung kultura ng San Fernando. Marapat siya kayong December 16 in Giant Lantern Competition king Robinson Star Mills Pampanga. Dapat mira siya ang gana king January 1, 2024 in duration na ning festival. Para ka rin makapunta kang venue, may palagaya naman live ini king CLTV 36 at ka rin kaya katamong social media platforms. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Bali po, kabalen, pila na ako ring banwang maging producer na ning TV producer na po ning Giant Lantern Festival at ikitaya ing maging development balang banwa at ini po nakasanting balita itang mibukla ne po mibukla iya kayong publiko ini nga event ay ni eta na mangailangan tickets ne basta't mintaka ka rin balo mong makalub ka at makapanalbe ka kay ni pong masanting nga Giant Lantern Festival. Just imagine akit yula pong personal din ne pero nga napin pong Liana nung ala kayo pong panahon ne po malyariyak pa rin I'll Ben live keng CLTV 36. Manalbela po na rin kaya katamong kakaluguran ngeni. Paulo G. Santos, makafeel di ating kaya katamong kapatad. Nga naot kalambing musuwala dyan, lumbang parungaw. Kapatad, oy ni, pag sumikapan ko nga katalamitam da kayo bistama na medyo pausya, kaya kayo nga tsing malago. Nonetheless, balo kwantin dyan nyo ko, at basta gagamitan tayo, ing amanong si Swan, alang sangkan bang katamo mikaintindi. Hello mo naman kang Ian Mark, Carrie David, Aman Malbengeni, king kaya katang programa. Ikong Felix, ne? Kong Felix Kapati Barrios, metong po karang masipagtamong reporters. Basta yan, live yan, o muntay kang coverage, always ready ay kong Felix. Inya kong Felix, painawa ka, may pasabak ka, king Giant Lantern Festival. Oy ni po, kasanting namo naman nga tutukita ang balita, ne memyaya pong sala kareng magalenyo at magalenya ing banal abatwin king magalang oing karelang version na ning lubenas ning Pasko. Keti mikyabela king limbun po ne, ding adwampulot pitong barangay, ameg sa Japong kanya-kanyadang mga ragula parol. Alben tayo po yung makabaldugang tradisyong ini, king report ng JM De Jesus. Metong yang pakamalan na matuwang tradisyon kaya tinubuad Kapampangan ing Lubenas. Basic ing historical documents sa Balen ning Magalang at suking Pamanyaup na ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies ing Lubenas ing siyamal ng prosesyon at preparasyon para king pamanyatang na ning Pasko ing kebaytan na ning Ginoong Jesucristo. Paralan niya naman kano inibang ayag katdok ing pisamban ning Kapampangan anyang mumunang panahon. Mag-umpisa king pisamban, maglimbon laring memale na magdalang mga ragula krus sa parul, asisimbolo kanuking apong Ginoo at tutukyan daring 12 batuin o ring 12 apostles. Kaya bahing karo daring santo ating mga di at maggoso at magkantang Dios de Salve Maria. Banwang 2016, anyang minunarang dinawon ni Banalabatwing kay Magalang, kinasa na kanong Mayor Malu Paraslakso na mapreserba ay masalese ang tradisyon na ning Lubenas. Aside from itang cultural heritage ini na etamo buring daking Magalang ne, it is one way of bringing people closer to God.
ketang fate da na balutan naman nga ni how cruel the world is ketang bagya na dakal malilyaring nga masanting pero kere ni simbol ini akakit keng simbolo na ning para milapit lang pa si Bayo reng den kaya kaming kabalen keng Ginoo at the same time manatili ang tradisyon na kaya katamong pinractice man niya minunang panahon kaya muking kultura king ekonomiya at miyayaliwang aspeto na ning pamang gobyerno makasaop ya po yung lubianas ting Pasko king magalang. Anya naman pa si Bayo yang mera patinibeng ining Martis a 12 na ning Disyembre. May kisan metong laking lubenas ding 27 barangay na ning magalang. Keti miligligan na rin kanilang gewang parul a memyesa laking balen. Linim mula rin ni Kayabering Malasanto patron na ning balang baryo. Agpaking chairperson na ning Diocesan Commission for Cultural Heritage of the Church ay Reverend Monsignor Eugenio Reyes, makasawap yung banalabatwing ki magalang, bang iya mabateng tradisyon na tunay kapampangan. Metong yan naman kaningurado ng ligligan ni Monsignor Reyes. Ining revival agagawan na ngayon is more, of course, yan na kalupay tang need kanita, no? But it is becoming more of adding color, religious color, to a festivity that we prepare for Christmas. At keng balo kong personal, itamo mong kapampangan kaya pampangay ng ating makanya na tradisyon. I don't know if natin, pero wala akong balo. Giyangap kapampangan ko, taga-Tarlac ko, pero ikeng kapampangan Tarlac, kaya malaki makanya na tradisyon. Only here in Pampanga. Makayasa naman kanuring may mali na lakwas na pangpasantingan ng banalabatwing ki magalang, bang kanitang makilalay ni alimuketi Pampanga no neki mabilog abang sa yatu. It's promoting our rich cultural heritage as Kapampangan, but at the same time, it's also a tourism product. It's an avenue where other people can visit Magalang. Samantala kay Batnaning Lubenas, miyabay-yabay na rin Magalenyo king harap na ning munisipyo para king Pialben, apenibunan na ning world-class performing arts group Arti Santa Rita at Anak Bale Balayan. Kaya din ninandala namang galal ding piyakamasanting aparul. Ikwa na ning Barangay San Pedro 2 ning kalimang pwesto, 4th runner-up naman ni Barangay San Francisco, 3rd runner-up ning Barangay Santa Lucia, 1st runner-up yung Barangay San Ildefonso, at back-to-back winner naman in Barangay San Jose. Many kwalang cash prizes ang pang premyo na pwede nang gamitan king karelang barangay projects ding minyambut. Kaya ba Johnny Coronel, yako yung kaya kayong talasuyong ating puso makabalen, JM De Jesus. Kasanting pong makanyane, itang papreserba tamo po, yung king kaya katampong tradisyon na akagisingan tamo. Actually, king Giant Lantern Festival, may gumpisaya mo naman po yan king Lubenas ne po. Nakasanting po na karetang kaya katampong tradisyon, makakapag-create tamo pang bigger tradition, ang po pong miyayaliwang aktibidad pagmasabalanda po ne, deng daratang pang henerasyon. Eko po mama ko king pamanalbe, uling king kaya kaming pamagbalik. Uy, baluta na, nano kaya ing update? Kaya katamong Giant Lantern Festival, lakwas na po baluta mo yung makanini kasanting kapiesta ne po. Uling lakwas ay buri nga pasanting gagastos tampong maragul, makanyan man, metong niya po, asabi tampong metong yan mang bayanihan. Ingal, Giant Lantern Festival, inyami susunduya, banwa-banwa. Yan po yung kaya katamong tutukan kayong pamagbalik na ning nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at
ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. O yan po ne, magbalik ya po yung kaya katang programang nanupata. Bayo kaya po ipakilaling kaya katang bisita ngayon ng Aldo ne. I-shout out ko lang mo po rin ng Manalbe kaya katamo. Hello to ng Gemma Exit Branzuela na Manalbe po kaya katamo from Kupang Arayat. And Miss yung ka na akong kayabe mommy kay nga Arayat Central School, Mami Jen Punsalan, Malyari, mag-Christmas party la kanyan din kaya kaming anak bukas. Anyway, happy fiesta po na. Actually, mayari na napon kayong Barangay Kupang, Arayat, Pampanga. A very successful fiesta celebration. Congratulations. Karangay ganaganang manungkulan. Headed by Kapitan Rizal Lumbang. Sana karing daratang kalupan na ning sabihan tamo rin tradisyoneta ala pupututan. Sana karing daratang pang banwa, bigit pang masaya, ing daratang kapiestan kaya kayong barangay. O, pisasabihan pong kapiestan. Ayan, Manalbeyan naman yung kanakong pinsan from Mabalacat, Pampanga, Dayson Pineda. Thank you for watching, ne po. O, kalupan ito, sabihan ko na din, excited na kayo king Giant Lantern Festival. May pakilim bisita tamay akbalo nung nanong kain na kanini nga. Sir, ne, kami excited na kami, ne. Looking forward tamo po banwa-banwa. Kaya ning ligligang parul. Kasi banwa-banwa itang excitement adadala na kaya katamo. Tamo po atawaran. Uling no ka rin ko po wari manakit parul. Ne po, teterak
King Tigtig. Kenny mo po yan, King Ciudad San Fernando. O na nga tampin po, magastos siya po yan. Kailangan tamo po yung pamisaupan. Kailangan tamo po yung volunteerismo. Inya naman po atin tamo po nga Committee on Sponsorship and Solicitation. Kenny po kaya tamong Giant Lantern Festival Executive Committee. At kayabe tayo po yung chairperson na ng committee ngayon. Yung kaya katamo pong siguro makapalyabol sa tito ne, inyayang panibalanda or magaling niya. Karas, King Pera. Alam pong aliwano na Tito Robbie, he's on. Tito, welcome to the show po. Good afternoon po, ma'am. Opo. Tito, buri ko mga balo. Kapilang ka pa meging pamuntok o pilang beses mo na meging kang pamuntok kayong committee ngayon. Kasakit na yata. Ay ka man ton pera? Tanda na po, mag 2 years na ako kayong committee ngayon. Yung panahon ng Chairman June Pineda, ang po yan. Opo. Pero makanano na kayo po kaluwat kayang part na ning Giant Lantern Festival Committee or ning foundation? Kayong current committee, yung panahon ng Chairman Ernesto Cunan, 2015, right after retirement, sinopang uling malaman na kami kilala, kaya katang sponsorship, ano. So ito, so tuking banwa, mibili ko kayong procurement and finance. Opo. Hanggang 2020 ito. Opo. Tito, buri ko mga balo. Nanong background mo karas kay nga financing mo kanya ne? O talaga mo nga dakal kang balo, dakal ka kilala na lapitan, bakan ta kahit tayo ni nga event ay ni. Actually, itang karing finansya. Ala ko bisyadong kaya uling kayong kumbang kung kita akong human resources. Pero yung ati ko kaya makanyan, maging member daw rin bawat committee ng activities ng opisina, makanyan. So, wala, muni-apply ko naman kitang kayo man. Kaya Giant Lantern, o ito, siyempre, muna mong lapitan, detang kalugura mo, detang kilala mo. At kaya retang alawang nirekomenda rin committees, ang pang kalaguran, makanyan. Nano mo nga sabi mo, Tito, kay ning committee ngayon ini ba committee ngayon metong nga karetang medyo iwas-iwasan o metong nga karang committee paborito ta rin sa gana-gana? Karetang sabi ko kanito, sabi ro, iwas-iwasan din. Uling, ekbalo, diyan ako, marini ako naman lalapit. Ito ning atina, itapang nga mo na ng Miss Sonia, ang po sabi mo din, uling para keng balen. Opo. So, yasasaw mo kanyan. So, pabore mo na pa itang kay, Dine. Oo, dine. Opo. Aliwa naman ni sarili mo, panyad mo, Tito. Aliwa, yung balen, ang poring tradisyon po. Tradisyon tamo. Mino po waring may papagmalasakit na po, nung aliwa mo po itamo pong Kapampangan, itamo pong Fernandino. Pero, makanano nyo na pong kaluwat? Usually, nano kayo pong months, magmamya solicitation, lalapit po ka rin kabalenta mong pwedeng makasaw. Actually, mag-umpisa kami po once lilwal nitang EO kanita na mag-umpisa pagsabihan na rin yung Secretariat ng Tourism, kay ba't gawa na kayong nung dapat strategy, makanano na rin sulat, nino rin yung di nanta sulat, punta nila recommendation rin o endorse rin yung kaluguran tamo. So, makaing gagawan, bandang kahit usually September, October. So, from there, punta may ayos na formally, may formalize na itang pang-committee head mo, pwede na ka mag-umpisa. Usually, Tito, sabi mo, pinadwana kang banwa, chairperson ng committee ngayon, nanula usual detang mapamye. Are they organization, kumpanyala po ba rin, or private individual, LGUs, nanula po rin very supportive talaga. Then, kaya katamo rin supportive rin mga regular kumpanya. Ang po rin alawang government offices, mga kanyan Ang po, ating muna mga individuals, mamiyala, niyenta, masyadong papabalo. Among
sige, sobanda kayo, makanya. Opo. So, mix siya. Mix siya rin, mami, na ating kumbalo for the past, manibat niya may kiyabi 2015, atilo pa kin. Ang po niyang mismong pandemic, atilo pa mo rin. So, continuous. Continuous siya. Ito po yung masanting. Itangaliwa ka mo minsan, memye, may bagya mo lagi madalas, alilaman po, lalo na ng private individuals na po, elaman banggit lang yun. At least ko continue de kasi ikit da, itang binyeda, worth it ya. Kasi po nung memye katas ikit mo, bala mo layang kwenta itang binye mo, naka ma-encourage na mamye ken tutuking lumapit lang. Sisyanda ka pa. kaya ang ugot kay tito. Pero makanyan man po, na ano po usually yung bibiyeta? Cash or in Ating kind? regalo, retang ating inekay kas, madalas kas, retang alwa ng ating produkto na burida ng mga promoting kayo, ilang mami yan, ating mo retang keng tamong Firefly. Firefly, opo. May lang maragul-ragul amount in kind, retang bombilya na ginamit na rin ni Lantern Makers tamo. Rengalwa naman in kind, dati balo ko in Pepsi ang po yung San Miguel, may lang in kind ang pongkas mo kanyan. Yung kaya pala, yung Smart mo kanyan. Opo, Smart NX. May ka-t-shirt ko pa kanita, kay Smart, uling ka, kaya kami po kanta kay nga, kayang committee. Opo. Masanti nga bagay po itang, hanggang kung naano itang agyuda rin kaya katamo po kaya, voluntary community. Opo, voluntary po. Tito kay nga, kaya kayong committee, kay nga sponsorship and solicitation. Boto balada po rin malbeta mo, Tito Roby mo po na. Ilan kayo, syempre po, dakal kayo pong lalapit, ne? Dakal kayo mag-appeal kay community to, for help. Mga pilang kayo pong mga miyembro na ng committee. Siguro, at 10, banggit ako niya, may Honorable Councilor Brents Gonzales. Miss na Nenita Garcia, hilang ko kay Kurete, co-chair ko. Pod kay Miss Marian Bautista. City Treasurer, ya ba yun? City Treasurer po, Sir Sal. Yung City Munuan. Plus rin ang alawa, rin keng tourism, rin ang sekretariat, ni Ruth, rin April, rin Badet, din. Ilang kaya bim. So, mga dakal na keng less than, mga 12. Makanaano ya po itang solicitation nyo kanta tito? Magkakay kayo bang amount na pwede dang ibiye? Tapos atin yung value ita na makanaano po yung... Atin yung, timo, itang premium, makanyan, gold. Atin yung amount, kay, yung atandaan ako, tinasyo niya kanta, ginawa niya 500,000 para kay 300, makanyan. At kaya atin yung equivalent na abela kita souvenir, at kaya kita po ka rin kaya katang programa kanya, babanggitan dala. Ang po kita mismong during the competition itself, kitang lead wall, pakit daw nga reta mo kanyan. Opo. Hanggat mayari hanggang January 1. Opo. Mas lalo daw po siguro kanitang kaya na itang I appreciate kasi kahit ano mag-live tayo po kayong social media, kayong TV. Na po kalupakan tayo niya ngayon masyado nga kayong Facebook, wala pang Facebook Live. Ako po na po makain nga Alben. Ngayon worldwide na po. Inya kung nanuman pong isaw, po lakwas po karetang kumpanya na bisang mag-promote services, products. And worth it po talaga aside ketang makasaop tayo na ketang tradition. Talaga namang mayakit po yung product ng pong services na uling worldwide na po national. Any part of San Fernando and Pampanga, sigurado pong akit din kaya kayong lagyo, ang po yung kaya kayong produkto. Opo, ita mismo ako consume tayo, magkapamikatagon tamo po to appreciate po itang karelang produkto. Then aliwa kasi yung bibiyadang kayo nagagamit tala during the festival. Ang po meron pa palang maragul mo na natandaan ko, atin time in Victory Liner So, kitang gulot na may mini ng tarpaulin kay Giant Lantern Festival, makanyan. Promote de po siyempre po no lang mga... Pero pakita kay NLEX karetang tarpaulin na along going to Manila, and going to North.
talaga pong market ya pong masalesa kaya kataong festival tan mo naman po mga karin ulin talagang naman mi pa karin ulin talaga naman kasanting na po ning kaya katamong festival. Kaya kami pong magbalik ne kwento yu po tito kumusta may karakaltana nano pa pwede pang tagal pota po ayel bende po kaya katamong programa at yung pang bisang tagal ne po tsaka nano laruguret ang pikakagastos ang tamo na ilapit tamo po karela. Yan po kaya kami pisabihan Tito Robby ne po kaya pa magbalik ning nano pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. O yan po, magbalik na kami, kaya kami pamitalamitam Tito Robby ne. Bayo kaya pukutnan pa si Bayo. O ini po shout out kaya mo po Miss Redlyn Kanda. More power ka no kabalen magalang. Siguro ayal bene po itang lubenas abalita tamo nandin ni Miss Redlyn ne. Tita Ditas, Dizon Simbula, nalapuli ko na akong Jody Burr. Umupundiling any kayong programa. Ane pong ka-busy. Actually po, Jody, yung chairperson, tamo kayong programs, awards and prizes. Ay, opo, meto nga po karang chairpersons tamo ne. Magtuta na nga ng Tita Ditas, dinuguan baka. Ay, dinuguan baka. Dinuguan baka, pakbit with alimas again gata. May payos ka pa mo dyan nga. Opo, kaya din po hanggang ala ko makain boses, sidsad kaya po uling napon, peburan kay Jody Burr yan dili ne. Tito ay sundo kay itang, kaya kang kutang. Nung lalawin tayong Giant Lantern Festival, sasaya tamo, excited tamo, burita mo yung tradisyon mapuputot ne, bata mo ating piaglon, pero magastos ya po yan po. Magastos siya, ma'am. Usually, millions of pesos. Yung Millions. magagastos tamo. Lalo na yun, magtasing ganaganang materialis. Opo. Pangabalo ko pin po, wari may dagdagan niya yung subsidy babiena ng city and of the foundation po, karela ne. May gawa rin 350 yan. Opo. Plus 50,000 ketang yung kay Firefly, unong umagamali ne po. Tito, aparte ka rin, naanula po talaga, naano pa, ketang mamiya kayong subsidy para karetang lantern makers ta, naanula pa po rin pikakagastosan nyo, at kailangan tamo po ing south na ning community
committee, bakang tami sunduin yung tradisyon. Yung metong metong several pigastusan, siyempre itong lights and sounds. Pot kaya rin yung mag-obra tamong volunteer, naman volunteer, itong sasabi ka tamong kay security. Rin yung PNP, rin yung POSCO, ang poret ang alawang mag-obra kay city. Kakal na rin, baka ng tala po. Wadi ng talang allowance. allowance, mga yan. Opo. Siyempre, huli mag-umpisa na, almost gapta na po hanggang nang mayari ka nito. Opo. Pot kaya rin tapangalo ang gamit kay kukulang tam, karetang chairs, karetang barriers, makanyan. Opo. Tsaka yung pangabalo ko tito, ating tamo nga ang committee kay nga kareng judges ang po nga pamangan po, kay nga food and refreshment yata. Ating tatalang committee kanita, lalo na po tang kayong Sabado po tang dinner, merienda dinner yun. Kareng VIP, 10 judges. Yes. Actually, syempre, pureng judges tamo, ang pong bisita tamo rin, VIPs tamo. Ela mo po na ano mo, ano man po pwede tamo mamiya tamo, makastyro, ibiyemero bukarela, baka makatipid. Opo, kwento napin pong konsehala, Rose Kalimlin, talagang, lalo yung pamangan na iserve, pagmitingan niya po, nanong klaseng pamangan, makanano karakan, nanong merienda, nanong dinner. Kanya po yan po kabutang mag-alata mo mong small amount for the food. Matong niya po karampi ka mga regular gastos. May lang mag-propose ng budget kanita na kay Deniping mag-cater. Kasi talaga request na rin Exicom, insert ta ka rin yung VIP 10 kay Kapampangan. Kasi banta promote tayong Kapampangan na foods Uling balo mo na rin Kapampangan. Yung patse niluto may itang kay man karakalakay. So manalway la sa compare may karetang aliwa. Pong netang aliwa pang delicacies mo yan. Opo. Tito, nung lalawin tayo, talagang magastos siya po yung Giant Lantern Festival. Pwede ko tala pong balo nino po retang kaya kayong amanuan na gold sponsors na talaga naman pong maraguling suporta. Detang talagang personal, detang top 3 ko o top 4. Siyempre, yung CLTV, Robinsons, ang pong ispelap ko. Ila po rin talagang rin, nung wala yung ispelap ko, wala, tanggong ko rin. Yung ispelap ko, yung Babiena po. Yung kuryente, makanyan. Magkay na. Ang pong in Robinson, yung lugar, aside from that, atila pa mo rin bibiyali, whether in kind or in cash, makanyan. Wapin po. Siyempre, yung CLTV, yung coverage for nationwide, worldwide, mga kanyan. Opo, actually, re-rem po maulagan Kasi kailangan tamo po yung maragula venue po. Baka nito, sigurado tamo na kalma ka panalbe. O enon po, imagine, apulong barangay at ilang 8 to 10,000 bulbs po. Makanano pong karagula kuryente. Yung bibigyan ng espelap ko para po kayo ng tradisyon na ini po. At saka po yan, yung CLTV, because we want to promote the traditionally mo po, Kenny. Kung kayo nga liwang lugar. At saka I appreciate din. Kasi rin Kapampangan tito, wala mo naman, Kenny, kaya Pampanga At chula ro gumiyaya liwang. Patayakit mula tito rin comments Kanya man pumuli, kanya man yung Pasko kaya Pampanga. Retang makanta. Ako, ang titang pisang ko minulila. Manalbela ka pengwa ko ang kaya, pass para makakay. For how many years na pang, malo ko, more than 20 years Bisala po talagang akakidya kasi keng kaya May excite lang. Keng live ka. Tsaka niyang kitang kwento na itampaw na ka, no? Pare ni Pisa Mingano, niyang taluya ka ng menalbe, siguro, high school niya pa. Aliwala pa kanita tito. Wala. Kasi mag-evolve yan mas asanting niya siguro may inggit yan, Bisayang muli. Tsaka itang wife, no? Kayo, half Filipina, pa American. So, di pa masyadong kapsat. So, manalbela ila rin yung wife na po rin yung paunakan ng father, no? Siguro mga 6 lang, po rin ang alwaming akaklase ko niyang college. Diyan kita kami yung gulutar.
Opo. Siguro tito kasi manok na nga no po kay nga liwang bansa nga yupin eh. Siguro talagang ulian date. Kasi nung Alben memo makainggit magkaswelo ko naka what more nung Dapat maragul yung TV mo nung Alvin mo eh. Oo, bakit retang. Nung reta mo makanyan, magkasakit. Wapil. Upo tayo magka-interruption pa kay nga signal na. Oo. Unlike nung atsukang actual ka rin na alampatad akit mo. Tito, malyari ko po nga balo nung kumusta po. Yung dakal tapoy ko ang sponsors this year. As of napon itang meeting yung Tuesday. Atina mo, madakal-dakal na lang naman, siyempre, the more the better. Wapin po. Anyway, retang after nitang pigastusan makanyan, retang excess o retang sarap na samunanda, muntala kayong foundation, kaya gagamitan lang ka retang kahit na ating project kasi mag-train lang lantern makers bawat barangay. Opo. Banta continuing kahit. Opo. At tandaan ako, Tikepe, po maging balita about kanitang balambi sa kayo rin po magkipag-partner kay TESDA, yung foundation. Ating makanyang kakayan dyan. Kasi ating mag-welding na pa, kahit lang ating pang-electrical makanya. Opo, na kumbaga, dakal na kailangan na balo before ka maging lantern maker na. Oh. Ito, kaya bala mo, multiple skills ya, ing atin ya, ing meto nga lantern maker. Kuning nung bayo-bayo ka pa, may mga way kuya mo itong piso, potangi kay may balo na eh. So, makuryente ka po. Wow. O kaya ma-welding ka daliri mo. Opo, bal mo tito ne. Potang mag-cover ko ka rin gagawa. Potang akit ko nitang rotor at ng XX, mama na. Sabi ko, makananong yung rotor ay ni piduro-duro de. O makagawa lang yung shapes. Yung sasabihan dapat yung sabi ko rin yung lantern maker, few years back, yung pepagawa yung lantern yung Enchanted. 18 yata o 20 pitsa naman. Kinamila yung Mr. Kiyo, Eric. Makanano yung kaya yan, ako yan. Makanini. Diyan makanano yung explain. Yes, correct. Lamin mo, potang karayom lang po kay. Akit may nesanting mamiyalong Yes. At ano man po may menosan din, kaya katamong lantern makers, uli ngayon umang ka menos na. Bari ko sabihan, kaya raklan po karang lantern makers sa mo, ay naman po, mayari talagang koleyo. Ini po bala mo, kasanayan niya na pinasa dereng makatuwang Fernandino, for example, lantern maker kayo, pituki-tukiyo ko, mabiyasa ko, the following year, ako ng lantern maker kay aliwang barangay. Itang dedication ang po itang kahit aking itabing ka rin parol. Ang po aking syudad. Opo. Iti mo, metong ken, yung balo kong pera ka rin kiwa, muling malamba no kay. Ining anak na yung minyang but last year. Mark, wow. Champion niya yung anak. First father, runner-up yung tatang father. ay po San Juan and Talabastagan. Kanya naman looking forward, tamo naman po karing adwa nga rin dito. Tsaka lagi po tang interview ko ng lantern makers. Agad na sabyan. Alang manual. Manual teaching how to make lantern. Talagang kaya verbal and actual. Actual ya po inga pamanuro inya po talaga nano mo yung pamagawa po nga giant lantern kay City of San Fernando. Tito, can we say na we are very much ready na po para kayong Sabado? So, yung mag-meeting, kasabi kay Mr. Hill Pamandana ng Barangay Accreditation. Iyang in charge ka rin ang kain okay na lang. In kanabanta na kanyan, diyang i-jod. Inguran. Opo. Pero okay na lang, halos 99 no. So, mga 95, Baka 97. po kanyan, bukas mo kanyan, dadala. Atin yung papunta tourism na din, mga last yes. San Nicolas, papunta ni Robinson. Usually po kasi gagawan da tito. Putangay ko la, dala-dala, bala mo, i-assemble dala. Ating kasing dadalada na lang maragul. O pureng giant lantern po kasi magdala kayong truck Truck lang maragul. Itang 6x6 kanito. Ring aluwa naman pieces la. Punta kaya assemble da yung San Nicolas, yearly po makanya niya. Gawan de pureng David. Kahit ang anyak siminta, haya ko mga nanti nga gawin giant lantern. Kayo, Scoop na ning lugar. O tanyang lubang ke. Ikit ko, makakatya into pieces. Itanga mo na mo, kaya mo. Then
pepagawa king Enchanted kanito, way back 2017 nata ito. Magtaka ko pin, Eric ako, atina kekeni araw kanyo. Actually, payandar mi niya, mga nani nga, dalaga. Kaya pala, 4 yung kapiraso. Pwede po. At kayo, minisan dyan mo. Maka-amaze na tito. Ika, kitang pilamban mong Achuca live, ne? Kaya biya ka keng Giant Lantern Festival. Ba mababawas itang kaya kang excitement? Tapos sabi, ko na last year rin. Yan. Every year, ating magbayo. Opo. Every year, may excited kayo. Punta po nga kayo keng ground. Punta naman nga kayo keng, mangwenta na kayo. Kulang na pa yata mga kanya. Ati kaya pasisingilan mo kayo. Pero, kayo, mga tao makapokus ka. Itang attention nyo, akalingwan nyo. Because of the lanterns, akalingwan nyo nga. Pota nga mo dito, diyan makanan mo dala ko itang pagal. O nang pota kitang kareta nga mo na mong miti kay kritika rin yung pera. Bahala na i-April kayong tourism ilang ang pori route. Pero mostly potang magumpsan kay. So, panatag na eh. Opo. Kaya na po, bayo pa po itang 16. Itang rekayang collectibles, makanyan, reng bibyeda, masisettle Sa sadyamin na lang retang cash prize, retang trophies, makanyan. Yeah. Pero the rest, halos 95-96% okay na. Opo. Ala nasang, pero wala naman. Yung adapin tindang ko yung Kariboy Santiago nantin, itang ebon. Opo, opo. Baka nita emuran. Oning brida ebon na karetang ostrich. Ay, na po maragol. Wow, Uli giant lantern niya, giant egg yan. Yung sabihan na retang katlo nantin. Opo. Tito, sige po, congratulations. Dakal pong salamat ka rin. Sasaw ko yung giant lantern. Ang po manibala, baka tayo misad sa Jane Tradition. Please invite our viewers po. Yes po. Unang-una po, nagpapasalamat kaya po ka rin sponsors na may kapamilya po pakareta pong mamiya po. Pot kaya po kang City, kang Mayor Vilma, pot kaya po kang chairperson kang Ma'am Sonia, kang Consul Brens Gonzales, ang po kang Ma'am Nenita, ang po kang Misting pala kang tourism. Ang po rin yung magobra kang tourism na lampatad mga puyat-puyat, mga yan. Apo ka rin alawang committee members. Opo. Dakal po salamat, tampo ka rin Fernandinos. Supportan tayo po ini every year. Okay po. Dakal pong salamat, Tito. Salamat po kayong dedication nyo. Salamat po bibili in committee ngayon. Aris. At gagawin niya hanggang agyuyo para po managumpeya in Giant Lantern Festival. O yan po kayong kakamptampong pa magbalik gambulan tayo po ing amanong si Swan. Uling bataning ginambul. Ining kinasabihan kayong Giant Lantern Festival na sana po sopan tamo, isadsad tamo. Magbalik kayo po yung nanupatan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. At na po kayong taulinda, kaya kaya katamang programa. Hello po to Tito Roland Kiambao. Amanalbe po kayong katamang programa, Tito. See you on December 16. Metong ka po karang guest, mi kaya katamang pre-GLF program ne po. Bada kalyaada kaya katamang Tito Roland kanyan. Inya ay po paboren na ako makapanalbe kayong programa ng CLTV 36 kayong Giant Lantern Festival ne po. Ngayon naman, punta lang tayo po rin kabalentamong may comment king kaya katamong question of the week. Bakit yun eh? Ayan, ingkot ang tamo po. Nung may dinan kang paruminggong bakasyon ngayon December. Nanong buri mong gawan. Nga na pong Josephine Rivera Cruz, magtinda ko mong tilapia. Live, Kenny Balemi. Mag-live yung tilapia o mabiyala rin tilapia. Pwede nga. Kasi akakit ko nang minsan makapost na for sale na live tilapia. Ne po? Naman po, Mylene Dolos Reyes, maglinis bale. Matutod pati nga po, ampong mamasyal, syempre. Marky David, nung midinan kuman, ninong mamya, ninong kanurugo mamya. Rugon, Yung kumpanya mo ngayon kang bakasyon kapatad. Jody Marie Manalansan Lobo. Sulitan ko po yung oras na kaya beding pamilya ko po at kaya bedin dilama ko tatang kapatad king bakasyon o pumaralas ning magobrata na etana rugumi ka oras makipagtalamitam karela inyamas anting niya po itang balak na ning kaya katamong kabalen ng ating niyang paruminggong bakasyon. Ako po share kaya po bukas nung naning balak ko actually magplano ko hanggang ala akong paruminggong bakasyon. O kabalen, ngeni naman, gambulan tayo yung kaya katamong amanong si Swan. O ini po yung kaya katamong dagdag amanong dapat tamong abalo. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day. Yan po, lubas, bear, hindi nakaayos. Usually po, kapag rugutang dugyutan ka rugudatang mo marugoy ko may lipstick o karing lalaki oily agad na sabihan po rin mga to, o lubas siya lupa, buri na sabihan, alay rabong nanumang gayak. Minsan po, tanging paimahimalan mo, makaing manayon, bulos-bulos siya, lakwas ng ating okasyon, agad na sabihan, lubas siya rugo. Yung anak, tedergo, lilingapan yan. Po. Tandaan niya po yung manong lubas, bear, po makaayos, imbale. Nangalay pong pandekorasyon ng bale, potang linuban de, ada pong agad, o lubas siyang bale. Tandaan niya po yung amanong lubas, po ubas, lubas. Po, gamitan niya po yan, bayeng, akalingwan. Kabalan, mayari na po yung metong oras sa pamit, alamitam tamo, ngayon Webis, nanupat abayin nyo ko pong pasibayo bukas, aldoning biyernes. Ako po yung kaya kayong atsing malago dyan na lumbang parungaw, yung kaya kayong talasuyong ating pusong makabalan. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming.